Webafowethu ukhala ngokhuzane Mpungose uBobo umfana wepiki lapha ke ekutheni ke angawatholi ke amathuba ukuthi avele ebantwini ke noma ke abahleli bemicimbi ke bemqashe ke lapha ke mesikhuluma ngoBobo ke sikhuluma ngensizwa ke yaziwa kakhulu ke indimeni kaMaskandi ke lapha ke elila ke isililo ngenxa ke kakhuzane ngaleko ukuthi ke bafowethu ke ngihlale phezulu kodaba ke ngicela uqala nginibingelele mina ngiqala ungena kule channel ke ukuthi ke ngicindezele nje but unga-subscribe bafowethu ke niphinde ke nilike ke lama video ke sinenzela wona ke kuze kube lula ke ukuthi mase nifakele ezinye indaba ke nithole ke ezinjalo uyakhala umfana wepiki lapha ke ubhaleke nanka ke amazwi ke ngaphansi kwekhasi lakhe ke la kwa Facebook uthe wake wamnanda umculo ke kaMaskandi ke lapha ke bangakabi bikho ke okhuzane ke lapha ke uthi ke balawula ke abahleli bemicimbi ke phela mawuzondwa yilo yamuntu ke la emculweni ngathi ke uxabana nawo wonke ke umuntu ke wasethi ke ngithukeni ke sokuyisikhathi ke sokuthi ngichaze ke ukuthi ke obani ke laba ke abaqeda ke ngegama ke lakhe ke kulomculo kusho uBobo ke umfana wepiki abantu abaningi le ndaba ke isigijima ke yagijima kuzo zonke izinkundla zokuxhumana ikakhulukazi ke lapha ke ku TikTok ke na ku Facebook abantu ba comment ngama yakhuluma ke ngendlela ehlukahlukene ke umfana wepiki ke uveze ngokusobala ke ukuthi ke lento ke uzoyichaza ke ukuthi ke iyadaleka ke kanjani kodwa ke usevizile ukuthi ukhuzane ke unesandla esikhulu ke sekuthini ke aqede igama ke lakhe ke njengoba naye ke ekhona ke endimeni ke asazi ke bafowethu ke ukuthi ke umfana wepiki ke lokho akushoyo ke unasiphi ke isiqiniseko sakhona ke kodwa ke ngoba uvezile ke ukuthi ke kungenzeka phinde futhi abuye ke nokunye njengoba ethi ke usazoyichaza ke lento ke ngelinye ke lamalanga ke lapha ke abantu baphawulile ke ngalolu daba ke nambola semakhaya ke ungaphawula ke ngalolu daba ke lapha ke nanguBobo ekhala ukuthi ke akavubonakala emcimbini ke ngenxa ke kakhuzane ke Mpungose thina ke ilezi bese kuphathele zona.